shibun sa sini bibaro ki bapai pas ngap ya kaneka ki perbena nakaliang jungi kan New Northern Sport Social and Cultural Club ngaku mo persen kawan pen singaw petip shapi baro ki pai football ba naki daw ki bamla care pat kajing tengku ya gini ki election juga MDC ik cingila kai ki baniale na dukhan artarik khat nyu tarik nyimbat seng ya pen sange namar ba ki tengku program bat ki program bagi jing long jong ka percaya berkoi berka election jong MDC. Tengi penpau ya kajing susi lah menang pi pajba ke bala kemik lenti banyo aban sakhi banwan man pekai ya kan kajing rekai jong ka open to all knockout football tournament. Tengi pentip sa sisen bagi jing rekai ki badai jong ka khat arterik jong matau penai feb bat ka khat nyu trik jong matau penai feb arjar arsan ngira shim ka rai ban pensange shwa pat kanom don siu kamach de kamach kan don be kadu arp sau trik tetet bat ngin sadang pentip ngin sadang penmena na kapor kapor ya kitarik bat di por benelekai jong ka tournament ti khoble shibun ni bibaro ki pajba batu shim ya kan ka pentip jungi kabadi ka final ka bangira pentip kum bangira penbek bangin sai kendo ngin sa pentip yang ya kitarik ki bam ngira pensange ngin sa ai pentip yang tentang ini khoble shibun ni bibaro ki pas ngap ya kan ka na